Dreaming of a high-paying career as a pilot or flight attendant, meet Royal Concord aviation experts on 8 June at M Crown Hotel Shillong from 10 a.m. to 5 p.m. Book your slot now and call 720-479-8777. Kum kasin jam bagajing yak jingdon kam ban Pynkylla yak jing kun persha yak jingkerni yo drugs u mission director jongka drug reduction elimination and action mission dream project ba FG Ïing ringkat baru MLA ke Nongstoiñ constituency u ba Gabriel Walang u deputy commissioner jongka West Khasi Hills district kilaya lam yak jingjurep lang yak weka Ïingjah jongka Sorkar kebadan ha upper new Nongstoiñ ban pej banya yak jingla ban Pynkylla ke jaka kum ka rehabilitation center. Kini ke projek kini ke jingete lok happening ke urban mission New Nongstoiñ Presbyterian Church bat ke dream. Lesson ran lang yo mission director, the district social welfare officer, district agriculture officer, kit khot jong ke urban mission New Nongstoiñ Presbyterian Church bat kinoy lam snong. Ke jing jurep ke day ban bishar bunia e ke jing la jong ke jaka ha ke bia day bat ke rukam shna bat ke jing don kam kerke ban tay ya ke rehab center ha ke te ke than. Kini kesin jam kalau wanra ya ke jingya ro bat ke jingya trailang na baro kinoy shimbenta kabala pen I ba ke jingya trailang ke de ke lenti ban ya kun persha ya ke jingkiu jong ke jingker new drugs ha ke district. Kini kesin jam ka long shibenta jong ke dream project ban wanra ya ke jing sumar ke bapaka bat pura syaki pajba lingba ki rehab center ha ki district baro. Habatin pej bahaki ki shop ka shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet. Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya.